Kipi wetanga kacak cuak dia. Kesi sale sambut pangarikin. Asan zogi goliye tha ai na teni. Blue corner John Kendi Urut Pela. Tuna referee kan semua referee kalian dunte asoyanga ball number 1 keton ball ini. Dengarin dia. Red corner bersama saya. Nick Turi. Trăm người thôi đấy. Để coi là chấm vào đầu. Round 2.